NKORE MEDIA TV, webale mnonga kutukunda, and thank you so much for watching. Amazina ndi Joana. Programu yitu Amagara herizoba na kwakira buzima. Twakureba omugasho gw'omutonzo. Omutonzo niki? Omutonzo nakati kitu akira kutuba nitukozesa okuba mino no kugira ntabantu ebintu hati tubihindwire turi omurembe gwa .com tukaruga omurembe guriya ogwitu ogwa analog ogwa PO box kare omuntu akana kuhandikire baruha koka hati nitera n'amasimu so erizoba twakureba omugasho gwitu ogwo kozesa akati kamino orugira toothbrush yitu kozesa hati noreba toothbrush ne batutera mu buti bagira nti ne batamu obuntu buri nko buti but they are plastic, they are not medicinal, tibine kibukutuyamba konka omutonzo gwito gwakare ningashi akati kitwa kakare kakani kakore kintu cyamani munonga kakani katuyamba omuklininga mino ebire byo muntu nayugura akanwa mazima zagamba niwe oshoberwa omuntu akanwa kakunuka koka yaruga ku brushinga why nakozesa toothbrush eji etakwika omino hona uningashi omugam ate ekindi ayesiga munonga omubazi ogwo gwa mino ombazi gwa mino agira nti gwo nigukubaje konka omutonzo gwitu ninga shakati kitu akamino kakani kakoraje akatiaka omugasho ogwo kubanza kakora kine kirungo cha potassium akati anokubuza nti akatichi twinobuti bubiri ningashi emiti ebiri abantu yibaba ne bakubisa amino kare omuti ogwo kubanza negikapanka wabano manya kapanka bakare bakani bagishuburaje bakoraki bakora mu toothbrush muri ejo kapanka ningashi omutonzo murimu potassium ne yamba je amino gitu ate murimu ne kirungo ekindi echa sodium bicarbonate murimu ekirungo cha sodium bicarbonate ate murimu ne kirungo kitu echa sodium ebyo birungo byona nibiyamba kugumya amino gitu ate nibiyamba na amino gitu aga kuba gatakoraki gatakunuka ate gali white omutonzo niguyamba no kufightinga plague nichi plague nakakoko akakwija kakabanka katimba mino oshangeri no lyawe lirimu akantu ka black so akatiaka akomutonzo nikayamba plague ate nikayamba na tooth decay okishango muntu amino geye naga yero agari mwaru baje bimere oshanti tiya biyamu tiya kwata toothpick akabiyamu toothpick ne yamba waba waheza kulya no basa kugira byamu no kugira abantu abinji ni bateka nti waruga kulye nyama nibwo kubasa kwata ka toothpick kitu kariya ukakakozesa konkana abantu ruga kulye kitoche ninga any other thing no basa kwata ka toothpick kitu aka ukakozese twaza omugasho gundi ogwo mutonzo gwitu omutonzo ogu tigukuyamba hakuyamu ebimere omurubaju kyonka gamino gitu nigutuyamba okuba amino gitu kuba white wabano kimanya nti amino gawe nigabasa kuba white every time you use omutonzo ninga shakati kitu abwe kirungo kiriya echa sodium ekirimu mutayi wanje ni white ninga amino gitu niwo sheka abantu bakoraki bareba nti yo completely clean ekindi twakureba omuntu no basa ku whitening otya amino gitwaga in case wayeshanga nti gakadikeyinga kare ninga shiga kahindura kara gazo mukara ya yero no mani kirebeka kubi munonga kushanga no gamba nabantu amino gawe gali yero obwe oli informed oli learned ukaza ishomero bakushomesa nti when you wake up first thing you do in the morning is brush your teeth atukushango inamino ga yero oriyo no gamba nabantu
ate obwo oli omushija w'ekitiinisa oli omukazi w'ekitiinisa ombazi ngugu wakugura soda bicarbonate oba soda bicarbonate wanchenga kali omu kabokisi nikagura siringi 10 nibaketa soda bicarbonate omu supermarket karimu omu maduuka gamwe karimu era aka soda bicarbonate nibakira munonga kateeko mandazi akora nke ekikuyamba kitumbisa kiriya kitu so wakagura ka soda bicarbonate kwata toothpaste yona the cheapest toothpaste Dr. Nkani mubuuza nti konkashi Dr. Wamino dentist ndi kumbuuza nti Dr. nimbazi ki omuntu gwakoza akabana mino marungi gali clean yagira the cheapest namgira the cheapest why not the expensive ones zitukugura gira nti amino the cheapest toothpaste negakora provided no manya taking care of so you can get any toothpaste ojikwato jiteko muka dish ningashi aka gundi aka toothbrush kawe ninga mutonzo gwitu gwenyine wamara kutekaho kwata ka soda bicarbonate notaho ka toothpaste kacha mutonzo otaona ka soda bicarbonate kitu nokuyaho ka small like this hand of mine no koroti oyaho ka powder kache okateka because soda bicarbonate wajikosa nyingi nebasa kushara mukanwa so you put little otabura okwata toothbrush yawo jitabura okare okatabura toothbrush then you brush your teeth nokushanga amino gawa gari yellow gaba white ninga shino kozesa toothbrush yitu iwari kozesa toothbrush iwo wa.com jikwate toothbrush yitu tabu kwataka ka soda bicarbonate kache hamwe na toothpaste nche otabure ha toothbrush ejo ni wo brushing another alternative no kwataka siyani kache onyigire o toothpaste okwate na soda bicarbonate yitu otabure kozesa kijiko then after no kuteka mo twizi tuche ekore paste yaheza kora paste no kuteka toothbrush o brushing akasheshe no mwazo kumara wiki ningebiro bishatu no kushanga amino gawe gari white leka tube n'amagara marungi tukozesa ebintu byitu ebiri nacho and then amagara gitu twine kubanza gafaho tukabona kuba n'amagara marungi anasigara ndi Joana mwebare kureba Ankole Media TV program yitu ni kwe ya rebeketi bye bye. Selecta kuluta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani no za kukakasa ngo nina mani